and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when the powers of evil vanquish your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternal blessed, be glory and praise forever. Amen. Atyuta na po, king kapat na Domingo ng Quaresma. Kaya katamo pong Santa Misa, panimuna ng Reverendo Padre Nolasco Fernandez. Kilagyonig pang anak ang paning banal Espiritu. Amen. Ing grasya na ning ginutaming Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal Espiritu, mantabi kaya kayman. At kaya ka ang timorin. At yuta na po king kapat ng Domingo ning Quaresma,
At iting Domingo mayaw siyang Laetare Sunday. Buri ng sabyan ning Laetare, rejoice, tumula, magsaya, uling malapit na ing kakatamong kaligtasan. Malapit na ing maleldo, nung no ka rin ing Diyos papakit na ing kayang lugod, king kapamilatanan ing kayang kasakitan, kamatayan, at king kayang pangasubling mebye. Antimurin po king ebanghelyong damdaman tamong eni, tunay tamong magsaya, uling ing Diyos kaluguran na katamu. Sumagin na ning mikakasala tamo, ing Diyos eya po magbayo. Ing lugod na ning Diyos e po magbayo kapilanman. Agyam pang makasalanan tamo't mikakasala tamo, ing Diyos kaluguran na katapamurin. O itayong dapat tamong ipagsaya, God is greater than all the sins that we commit every day. Tandanan tayo po, ing Diyos kaluguran na katamungan, inyapin, panenaya na katamong magbalik kayo, magbalik tamo, king kakatamong Ginoo, sisyan painggulutan ing kasalanan. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo ing kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu at kaya kayo patal, yung may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pampamanyapat king maro, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panga po ko, kang nuan amaryang kapilanman birhen, karisablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatal, ang ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutang. ing Diyos alubos mayupaya, pakalulwa na katamu, at king pangpatawad na ring kasalanan tamu, idala na katasana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, king kapamilataning amano mo, ting kamoy makapagmulala ng pangasud ke kaning ketawan. Ipagkaloob mo sana kinging banal kapulungan mong Kristiyano, kambening matatangal ng debosyon at ning mabiye kasalpantayanan, pamalagwana ng bisadsad karing daratang ng kapagmasusyan. Itiyadon mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu,
manggaman king alanangga. Pamamasangibat king libro ng Josue. Nga naning ginu kang Josue. Leko ko na kaya kayo ngening aldong iti, ing kamarinaya naning pangayalipan yu Ehipto. Kabang makakampo na Gilgal, king kapataga ni Jericho, pig celebrande ing Pasko, king kabengya naning 14 ng aldo ning bulan. Kabukasan na ning Pasko, tikmanda imumunarang pupul king Kanaan. Tinape alang lebadura at single trigo. Tinuknang nang mananabu ing mana, at manibat na kanita, enala, mika, atin pa. Manibat king panahon na ito, menga nala king pamangan at tinubo king gabun ning Kanaan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasalamatan ke ing Ginoo kapilan paman. Labi ko elatok ng pupuri king Ginoo. Ing Ginoo pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong miyayalipusta. Parangalan niya abehu ing Ginoo, miyabe-yabe tayang purian ing lagyuna. Menalangin ko king Ginoo at pekibatan nako, karing sablang ka kong takot, linigtas nako. Lumawe kayo king Ginoo at tumula kayo, at kayo mipakarine. Ing taong maliligalig king Ginoo minaus ya, at ya pekirandamane. Linigtas ne king sablang dusa na.
pamamas ang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ingino mang mabibye kang Kristo, metong yang bayong lelangan, alana ing sadya ng pangataw, mi bayo na ing lubos, in Diyos siyang makirapat kaniting sabla. Gewa na kaming kakalugura na, king kapamilatan ng Kristo, at tildwa na kami, banggawan lang kakaluguran na ring tao. Ing panaral mi ya iti, in Diyos at sukang Kristo, at tinuri ng kakaluguran na ing tao, at kelingwanan na ing kasalanan na, at pigkatiwala na kaya kami, ing ikalat miya, ing balitang iti. Uli na niti, at sukay miketi, bilang pekakatawa ng Kristo. In Diyos, yan na mismo, ing mamaos kaya kayo, king kapamilatan mi. Kalangalang kang Kristo, makikasundo kayo, king Diyos. Eya may kasala i Kristo, dapat alang-alang king kaya katamong ikakayap, tinurin nung waring anting makasalanan ng Diyos, ban kayagom na, maging banal tamo, arap ng Diyos, king kapamilatana. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At kaya ko antimorin. Pamamasa king mayap abalita agpanggang San Lucas. Iyaya kaya ko o Ginoo. Linapit la kang Jesus ding dakal at alapan nyingil buwis at makasalanan ban makirandam. Mi bubulungan la ring parisewo at ding talaturuning batas ngara. Makisalamuhaya ing taong iti at makisulo ka ring makasalanan. Inya sinabi ng Jesus karela iting talimhaga ating meto nga taong ating adwang anak alalaki, nga naning bunso. Tatang, ibiya mo na kanako ing manako, pinidna na ning tata ing bandina karing adwa ng anak, kaibat ning mapilanayaldo, ing bunso pisalina ing manana, at mintaya king marayong bansa, darala na laring sablang ayablina. Karina la ginastos at sinira ding pera na king ustong pamibiyebye. Inyang agastos na langan ding pera na
mi kamaragul adanop king bansang ita, at melipitsang emonano. Inya mekipagobraya king metong ataong mabandi king bansang ita. Pepapuntane niti king baryo ban manese babi. Burinang pakabsyan ing sarili na agyang karing bungang tanaman akakanandaring babi. Dapat alam minye kaya inyang apisip-isip na ing kabilyana nga nang may kabalak. Karakal na ipos tatang ko at sawa-sawa lang pamangan. Kabang ako mamamate ko king danop, keti. Magbalik ko kang tatang ko at sabihan ko, tatang, mi kasala ko king Diyos at keka, enako karapat dapat mayawos pang anak mo, ibilang mo na ako mong metong karing ipos mo. Inya tinalakadya at migbalik kang tatana. Marayuya pa ikit na neng tatang na at tutuyang melunos. Inya memulayang sinalubong kayo, kinawul ne at penuma. Nga naning anak, tatang, mi kasala ko king banwat keka, enako karapat dapat mayaws pang anak mo. Dapat sinabi na ning tatang karinibos na, mamalagwa kayo, dalaye keni ing masanting diling imalan at ipasulod ye kayo. Pasuluran niyeng singsing at sandalyas, kunan niye ing pataban abiserong baka at patenye, mangantamo at magsaya. Uling ing anak kong iti metene, dapat sinubliyang mebye, may bating ya, dapat may yakit siyang pasibayo, at may gumpisalang miksaya. At sukanita king marangle ing anak apangani, inyang pauliya at malapit na king bale, may karandamyang tigtigan at terakan. Inaus ne ing metong dangipos at kitnani, naning malilyari keti, pekibat na ning ipos, di natangya po ing kapatadyo, pepapateneng tatangyo ing biserong bakang pataban, uling ing kapatadyo mi balik yang mabye at alang sakit, mi muaya ing pangane at ebisang lungog, inya linwalya ing tata at inarune. Dapat sinabi na, sinuyo ko kaya kayo kilubding dakalap banwa at kapilan man era kayo pepasukalalub. Agyang misan mo ay kudininan biserong kambing bang pagtawan kula ring kanakong kakaluguran. Ngayon mong dinatangging anak yung yan, aminyira king ke kayong pibandyan, karing babaeng magtinda, king lamanda, pepapateye pa ing biserong bakang pataban, nga naning tata, anako, kapilan man kaya bera ka, at ke kayong sablang bandiko, sukat namong magsaya at tumula, uling ining kapatad mo metene, makanyan man sinubliyang mebye, may bating yang at may yakit siya. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian, kaya o Kristo. Good morning po kaya kayo man. Kapata Domingo ning Kwaresma, magsaya tamo, ulingin Diyos, totoo nakatamo pong kaluguran. Nga kunan din, ing lugod na ning Diyos, mababawas. Sumangid na ning kakatamong pamikasala. Ing lugod na ning Diyos, it is an unconditional love. May asukat, it is immeasurable, infinite, boundless, limitless, a merciful love,
a forgiving love. God is love. He will never change. Pakamalang kong kapatid, the nature of God is to love. He cannot hate us because that is the nature of God, to love. At sana po, potang mayaring ka na akong humilya, apakyapusan tayo at tularan tayo in Diyos, uling burina, maging malugod tamong kalupana. King Ebanghelyong binasa kong ini, Jesus, ere kilala ding parisewo ang pong eskriba. Bakit makisalamuhaya ing maestruyo karing makasalanan? Makipanganya pa karing makasalanan. Inyapin po ring pariseong pong eskriba, elameniwala king Jesus, Diyos yo. Uling atin lang kasebyan ding Hudyo. Tell me your friends, and I will tell you who you are. Yan po. Birds of the same feather flock together. Dening pakyabayan na ilapin po rin makasalanan at kay king isip dareng Hudyo, nung pakyabayan ng Jesus ding makasalanan, makasalanan niya muna man ni Jesus. Makanya niya po inisipan, dan niya pin elameniwala kayo, king ya in Diyos, ing mi katawan tao. Na nung sinabi ng Jesus, at tatandanan tayo po yung sinabi na, I did not come for the righteous, but for sinners. Dinatang ko para karing banal, nune para karing makasalanan. Dinatang ya po para kaya katamungan. Itamungan mi kakasalatam. Ulitan king sinabi na, dinatang ko para karing banal, nune para karing makasalanan. Inyapin po oy ni bingkitaning talimhaga. The parable of the prodigal son. Potang lawen me po ing sasabyenda ing title na ning gospel, the parable of the prodigal son. Pero ing katunayan, it is the parable of the loving Father. Parable of the loving Father. Forgiving Father. Merciful Father. Compassionate Father. O yan po yung igpata mo. Nyalawen tayo po ing lugod na ni nga pong Ginoo. Ating kanong metong atatang atin yang adwang anak alalaki. Misanaldo uling mabandiya po ining tatang ining bunso peksabiyan ay tatanang, tatang, ibiya mo na kanako ing manako. Mabiyaya pa ing tatang adwana na po ing kayang mana. Kalapastanganan king metong apengari nung ing anak mabiyaya pa'y tatang na adwana na ingkayang mana, antina mong sasabihan, tang, mate na kasana. Makanya niya po yung burinang sabinita, milakone galang respeto. Pero yung tatang kalugod na po, pinitna na yung kayang pibandyan at binyena king bunso ng anak ingkayang mana. Kaibat na nita mapilan mong aldo, kinuwana ng kayang mana pisalina at ingkayang ayabli, kinuwana at mekoya. Mintaya kin marayong lugal, daralano rin kayang ayabli. At karin, misentruya po kening anak abunso, nanong depatana, kening manana, ingkewa na oita, migpakasasa, mig good time ya. Gisanay kayang amana, king matsurang pamibiyebye, at inya pong alaning
alana, megisan nga ning kayang amana, nanong gewana, gusto naman, mi kadanok, ketang lugal, ketang bansang ito, nung nukan niya minta, alana yung pera, nano pong milyari, merano piya, me kipag-obra ya, kaibat na nita ining mabanding apuntalan na pepuntalan ni king meto nga baryo para manyese babi at alaya pong apangan bandan tawli ining pamangan daring babi yanamo ing burinang kanan baloy po kareng Hudyo deng babi ilaring pe kamarinat diling animal anya pining burinang sabyaniti ing obra na itang pe kamababandiling obra po, migdo saya. O yan po, nanong burinang sabyaniti, inyang ginlo tsakang tatana, o itapuing kasalanan. Potang gumulat tamo king Diyos, at gawan taming sarilitang kaburian, mapaklud ing relasyon tamo king Diyos. We call this sin. Potang mikasala tamo, gulutan tayo ing Diyos. Potang mikasala tamo, mapaklud ing relasyon tamo king Diyos. Nano pong bunga na ning kasalanan, ing bunga na ning kasalanan yapin, pamagdusa, kasakitan, pakamalan kong kapatid, kasanting na nabiye kang tatang na, pero likwane pa po'y tatana. Po? O yan po'y kasalanan, sin. Nano'y sin? Potang spell may sin, S-I-N, at the middle is I. Si sentro taming sarili tamo, potang mikakasala tamo. Instead of doing God's will, ing gagawan tamo, iyapin ing sarilitang kaburian. We do our own will. Sin is the deliberate breaking up with God. Makipag-break ka kingapong Ginoo. It is the transgression. It is an offense against God. At po tapong mikawani tamo king Diyos, o itapuing peka masakit dili king biyetamo. Ing peka masayang dili king biyetamo, iyapin po tang kayabi ming Diyos. Ing peka malungkot dili at masakit dili, biye po tang mikawani tamo king apong Ginoo. Magdusa tamo po, pakamalan kong kapatid, kalupa na yung lalaking ay diing ring bunso. Kalupa na po ning asan, ing asan mabibiyay keng danum, ilakome ing asan keng danum, mateya ing asan. Makanyan munan po kaya katamo, potang mikawani tamo king Diyos, mateya tamo. Inya pilang pala sinabi na ningigpake ni, ing anako meteya, dapat ngeni sinubliyang mebye, ing anako migwalaya at mewalaya, dapat ngeni meyakitya. Makanya niya po ing kasalanan, matetam. Apart from God, we are nothing. O ning kaba pong magkakasakit sa ining anak, uling makakawani kang tatana, mi masmasya. Aisip na ni tatana, o ini po'y masanting na kwento, magbalik yung ini kang tatana, uling migdo sa'yo, nga nang nagsalita, magbalik ko kang tatang ko. Magbalik ko kang tatang ko nga na. At sabihan ko kaya, tatang, may kasala ko king Diyos at keka. Pakamalang kong kapatid po, tapong may kakasala tamo. Tamo mo may kakasala king Diyos. Nune may kakasala tamo ka rin kaparang tao.
kaibat nga na, ituring yun ako mong alipan, yun ako tuturing anak yu, so migpa kumbabaya po ngeni. Migpa kumbabaya, inamin na yung kayang kasalanan. Yun ako po tuturing anak yu, nune alipan na mo, inisip na po, magbalik yapin maya pa rin yung ipos ng tatang ko, sawa-sawala, pagkabye, agyan pa pong ipos la, o ba't sobra-sobra yung karelang pamangan, uling kaya bede yung tatang, dapat siya magdusayaw. Po, aisip na nga po ini, o ba't likwang kay tatang ko, kanya man ko nabiya ka rin, anya pinistong kinawa ni tamo king Diyos because of sin. Magdusa tamo po. Magkasakit tamo. So, tinalakad siya po ining anak at magbalik ang tatang kasanting na po kwento ni De. Iya po siguro yung kwento tamo king Bie. At kabang pauliya, itatang makalawin pala. Itatang pala maninayan Palagyan ko po, king Ebanghelyong binasa ko, inyang makoyay ning anak, ing tatang hanggang akakit ning anak na lalawan At mekad aldoldo paninayan Anya pininyang magbalik ing anak, ing tatang makalawin tune pala. At inya pong ikit ning anak na, siguro marinat siyang marinat, siguro gisi-gisiya imalan. Siguro nekatsura in kayang lupa. Uling mi kawani aking tatang. Merano piya. Bano yung po yung gawanan ng tatang. In tatang memulaiya. Memulaiya siya ganane po yung anak na. At inyang kaya benane pengawul penumane, baloy po kareng Hudyo, karing matwa, alang pupulay. Alang pupulay, kareng matwa. Pero ining tatang, bistaman matwa iya po'y memulay at lepitan ng kayang anak. Pakamalang kong kapatid, bayo tamo pumunta keti, bayo tamo miras, king pisamban, ingit pa sa lubungan na nakatamo, mo po akakit. Amen. Sinalubong makanya niya po yung lugod na ningik pa. Bakit penumade, bakit pengawul uling kanita istong may kasala ko. Dening ipos na ning tatang makasadya na lang pamasibasan pamaronggan uling mi kasala yun. Bangkanita ere apa na sakit, ing tatang lepitan kinawul dininading proteksyon, makananuming basibasan nung makakauling tatang. Inyapin po pemasibas. At nanong sinabi na ning anak, tatang, may kasala ko king Diyos at keko, itapong scripted may kasala ko king Diyos at keko, muna ko tuturing anak yun, ipos na mo, ang tinemong simpalan asbok ning tatang, nakamagsalita, anak ko, balo ko na, kaibat nga na, nanong sinabi na ning tatang, nga na, kunan niya itang kamasanting diling imalan, pasulod niya kinanaku, pasuluran niya yung singsing, pasuluran niya yung sandalyas, pati niya itang pataban abiserong baka, magsaya tamo, magsaya tamo, let us celebrate, uling ing anakong mede, ngeni sinugriyang mebye, ing anakong mewala at mikwala, ngeni meyakit siya. Bakit po pepasuluran ding imalan?
Bakit pepasuluran ding singsing at sandalyas ing tatang binalik na ing kayang dignidad anting anak na. Uling mi kasalaya ing taong mi kakasala milalakoya dignidad makalunos potang mi kawani tama kingapong Ginoo. Pero niyang mi balik yung anak binalik na ningit pa ing kayang dignidad. Anak da ka, kapilan man, era ka paboren. Era ka paboren, tatanggapan da kang pasibayo. O inipuing buri kong sabihan, God is greater than all the sins we commit every day. God will not change His love. He will always love us. The unchanging love of God. Anyapin po, magbalik tamo. Magbalik tamo. Lalong-lalo nang yaning panahon ng Kwaresma. E tamo mikakuno. In Diyos, tanggapan na katam. Inya pong mag-celebrate na lang nung isunduke, burikeng kompletuan. Ining anak ng pangani Tsuking Marangle, kay ba't minuliya, malaw siya po kung bagya, daramdamanan ng tigtigan, magsayalat, teterak larining, kaya beraking bali, naning malilyari nga ng makanyan. Inaos na po yung ipos daw, migbalik ya po yung kapatadyo, nga kay ba't nanita bisang lungog, bisang makipag-celebrate inipong pangani ng anak na nung gawa na ng tatang, iya po yung linwal. At sinumbatan ni tatana, ining pangani ng anak. Ngeni mo, di natanging anak yu, nga na po sinabing kapatad ko. Gisanay kaya kayong pibandyan king matsurang be, ngeni mong minuli at tanggapan niya. Nga nang makanyan. Enaman sinabing kapatad ko, ing sinabi na, ing anak yu, nga na. Ngeni mong migbalik yun, mag-celebrate. O wakong yang metong mong biserong kambingay ko dininan. Bangkanita makapagsaya kami rin kakaluguran ko. Nano pong peki ba na ning tatang, anak, ing sablang at sukanako, keka. Inyapin magsaya kami uling ing kapatad mo. Meteya, mi kasalaya dapat ngeni sinubliyak mebye, me walaya, ngeni meyak itya. Magsaya tamo. Pero balwan niyo po yung ebanghelyo, may puto siya. Na sinabi ng ebanghelyo nung linubya, nung kayo po, lungob kayo, o wali kayo, o itapuing, in purpose na ng ebanghelyo. Bakit? Napepakit ng ebanghelyo, ining pangani ng anak, ala at sukeng luwal, linubya, o walya. Mekat kalupataya po itang anak abunso, bulagsak tam, mikakasala tam, at magbalik tamo kinit pa. Mekat kalupataya po itang pangani, lungob ka o wali ka, makyabe ka king selebrasyon o wali ka, depende po kekatam. Biyasang mamatawad. Oy, tapoy burinang sabihan, migreklamo yok, kaya benay tatana, o ba't akawangis ing tatana, kaya bene po aldot bingi ining pangane, kaya bening tatana, o ba't mekyapos kang tatana. Meka dita mo po balang Domingo sisimbata mo. Pero ang dangeni kalupananitang pangani ay anak
ene apatawaran ing kapatad ng bunso, bakus kaya binaning tatana aldoldo, po mekiwangis kang tatana, meka di tamal balang Domingo, meka daldoldo si simbaka, balang Domingo si simbaka, pero ang gangeni, eka makitulad kang Jesus. Makinabang ka pa. What you eat is what you become. What you love, you become what you love. Baloy po yung pepakin na nitang pangani, ene kaluguran ni tatana, bistaman kaya bene. Kasanting na po, we become what we love. If we love Jesus, we become like Him. Yang ini po metong yang amon kaya katam, ninong ing pakyapusan tam, itatang, itang anak kabunso, o itang pangani, ay anak, ing pakibat, at siya po kaya katam. Ninoing apusan tam, karening atlo. Migunam po, ngining malapit na ing maleldo, nino ingapusan tamo karedi. Amen. Ipasyak tamo ing kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang lubos mayupaya, di na lang timbanwang pong yato, at kay Yesu Kristo nga anak ng bugtong nga ginutamo, pangaglikang upaya ni Banal na Espiritu, may bait kang Juan a Mariam Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakuking krus mete at may kutkut. Di paya karing mete, king katungaldo sinubliyang mepye, pepaytas siya banwo, makaluklok, wanani Diyos, igpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keting, ban mo kong karing mabye, ampong may ngamate. Sasalpantaya ko, king Banal na Espiritu, king Banal a Kapulungan Katolika, king pamisamak ting banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasabirang miring mete, at king pie alananggo. Amen. aduan tamo ing pamakikasundo para king kakatang sarili, at para king mabilog ayato, king igpang manaya kakatamo, nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami pakaluluan. Ginoo, pakiramdaman mo kami pakaluluan. Para karing tawan mong ginulot karing karelang pengari at karing karelang pamilya, ban atuklasan do ing lugod at panalala karing taong ating malasakit at mananunasan ng karing sarili ra, muna mang pibale-bale, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami pakaluluan. Para karing bulagsak a Kristiyanong ginulot karing karelang pisamban, baning mapamakalulong Ginoo, ipakit niya karela, ing dalan pabalik king balena, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami pakaluluan. Para karing misyonero, reliyoso, magobrang alang bayad, ang masisiralog, pauli ring kapag sapukan, adaralanan da, maging tunay no sanang sugong Kristo, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami pakaluluan. Para karing manalig kaya katamo, king kaya katang pamanalastas, kapatawaran at saw, banela mabigo at maging karapat dapat tang mayawos anak ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami pakaluluan. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami pakaluluan. O Diyos ay pami, parati keng manalig king kekang pakalulo, at paniwalan ming alang kupas mo keng panayan, at madulang tanggapan king lugod mo,
Parati mo kami naman sanang tatanggapan, agyang potang magkamali kami, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Manalangin kayo, kapatid, baning daun tamo matanggap yang arapaning Diyos ikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoy tindahon karinggamat mo, ikapuri ang pong ikaligaya ning lagjuno, king kasaplalata mo at nga bilog ng banal akapulungan. O Ginoo, yayampang bilak king altar mong detingayin ang magdalang alananggang kapaldanan, at mapakumbabaming ipanalangin king detimurin, pepaliren mo lang ganap ming kapanyamban keka, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabiya ke kayo, At kekon timurin, itasyula ring pusuyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat ampong matuli. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing purian ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong nukarin man, o higpa Diyos amalugod ampong maganaka. Paulining pamipasakit mi king katawan, lulupigan mo ing marokming kayungyungan, tatas mula ring kaisipan mi keka, at tatayran mo kami king mayap, layon pagdulapan galal, king kapamilatan ng Kristong ginumi, king kapamilatan mo rin Kristo, ring kekaldan ding anghel ang pong upaya ning banwa, pupurian ang pong sasambanda ka, ing kamalan ning ligaya mo, ulinita bustan mong milaw laking karela, ring siwalami, ngeni king kapakumbaban, parang alanda ka, at ngamingan pupuri.
ikapin ing banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may ng espiritu mo, anti mo ing titipangambun, karetingain mi, ban pabanala at parakya kami, gawa na lang katawan, anpong daya, ning Ginoming Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa, ampong kamatayan na kinwaning tinape, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman taybat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayon pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti, ikay man, minom kayo kaniti. Uling iting katis ning kanakong daya, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ipasiyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayanan pong nin pangasubli ng mebye, daraon mi kakaiting tinapening biye at ing kalising kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka, ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, tambe ng Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, ding seminarista, magpari at magmadre, at ding sablang tapat, king karelang pamanyuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumong idala mula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuwa na Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering apostol, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian ampo nga paligayan da kasana, king kapamilatanang Kristong ginumi. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya,
ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananggang. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at may kabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kanigaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik ding kasalanan mi, no na impansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kawanti mo rin. Ipasyak tamo po ing waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan.
O ining ginutang Yesu Kristo, ing makaibie tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, eke matampang tanggap ko. Dapat iagkas niya yung mano mo, pumayag na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, ikayng babiyesala karing sablang taong bibabait ketiking yato. Pasalan mo lang ini ring puso mi, kingaslag ning grasya mo. Bakaming misip parati karetang matampa at makaibetula king divinong kamalan mo at aluguranda kang mipnong katapatan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli para karening announcement. Office holiday. The parish office will be closed on April 1, Tuesday. Regular holiday. Office will resume on April 2, Wednesday. Kadwa po 12-year alkansya sa Quaresma, o ini po ing bunga na ning kakatamong pamangadi, pamagayuno ang po pamaglimos. At sula po kareng tulid pasbul ning pisamban ning kakatamong alkansya, akit sula po ne, detang apansinang ko uling kanitang as Wednesday, may pisaya po yung prayer, fasting, and almsgiving. Bawasan ing manyaman kaya katamo, malyaring pamangan o inuman, o kaya nano paman pong bagi. Nano maning sinakripisyo tamo, iya po yung idakya tamo karingadiwang tao. Pamangan, may bewasan nyo yung pamangan. Pero apansingap ko po, lalo ko atang tataba. Niya kailangan mag-lose weight tamo. Pota lalong miragdaganing pamangan, magsakripisyo po alang-alang king kakatamong Ginoo. Kaibat Station of the Cross, all Fridays of Lent, 4:30 p.m. Stations of the Cross, and 5:30 Holy Mass to Kiyapuing Santa Misa. Antimurin ding magpanata, mikitikid la po keng Biyernes Dolores, April 11, at 4:30 p.m. Station of the Cross, Magistasyon Tamo, kaibat po in Santa Misa. Bendisyonan la po ring eganaganang gamit da ding magpanata. So ulitan ko po, Biyernes Dolores, April 11, mikitikid la ring magpanata, makipagistasyon tamo, magsimba tamo at makinabang, kaiba na po nita, bendisyonan na rin kaya kayong gamit para king pamagpenitensyayo. Arantimurin Singles for Christ, CFC, at ila pong Christian Life Program, edad 21 hanggang pong 40 years old. Maganap ya king Immaculate Conception Paris Hall, king Balibago. So, iti po kukumbiran mila ring kayanakan. April, maganap ya po balang Sabado, manibat king Sabado, atuto king Sabado, alas 6 na ning gatpanapon, king Immaculate Conception Paris Hall. So, kukumbiran la po rin kayo na kane, 21 hanggang 40 years old. Kailangan din po single, na Singles for Christ, nga na, neng misan yang professional la po rin. So, rin pong kapatid namong katoliko at no po ka-aggressive ngeni. Akit siyo keng Facebook ne, talagang manarala, kaya nakanla, ela po katoliko. Nya itamo kailangan sa mas nantamo pong magaral king kakatamong kasalpantayanan. Ibat la katamo rin ngening minaliwalang relihiyon o relasyon ngara, ngeni tamo yung panatakyan do. Nya kailangan po nung sakali pong bisa kong lumipat aliwang relihiyon, eko tambing lilipat, mangutang ko pa mo kaya kami. Po? Neng misan at ilang kutang kaya kayo, eyo po apakibatan.
nya mangutang ko pamo kaya kaming pari, bayo kayo lumipat nung atin pong bisang lumipat. Nya, yan po mag-aral, pag-aralan niyo yung kakatamong kasalpantayanan. At katataw yan po, kumpisa lang bayan, yung schedule tamo po, Lunes Santo, Martes Santo, hangga pong Miyerkules Santo, yung kakatamong kumpisa lang bayan. So, abak ang popapong bengi. Itang abak, Lunes Santo, ing kumpisa lang bayan, magumpisa po kay naning 6:30 a.m. Mass. O ita po manunggal mo pong oras, inyay tading mangumpisal, palistala po king opisina. Kalupa na po istong pupunta ta ka ring doktor, magpa-schedule tamo. Kasi po, neng misan luklo kami, alang daratang. At mangumbira kaya pong pari, para papangumpisal kay bat ela daratang. Nyapin po ko, maliwayang ening in kakatamong kumpisa lang bayan, palista kayo po. Palista, bangkanita akit mi nung pilala po ding mangumpisal. So, Lunes Santo, kay bat ng 6:30 a.m., Martes Santo, atin tamo pong pilgrimage king Apo Shrine, uling ni Jubilee Year of Hope, at in Apo Shrine, metong pong Pilgrim Church. Keng Martes Santo, 4 a.m., alas 4 po, 4 a.m., deni pong 12 parokya keng Bikariyato tamo, mag-pilgrimage la king Apo Shrine. Itang Miyerkules, maganap ni naman ng kumpisa lang bayan, kay ba na po ng 6:30 a.m. Mass. Ngani po itang bengi, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, at impong kumpisa lang bayan, kay ba na ng 5:30 p.m. Mass. Makanyan muna naman, palista tamo. Bangkanita po, more or less, balo mila nung pilala pong mangumpisal So, yan po yung pamagbalik tamo, kalupa na nitang bunsong anak, mi masya, migbalik ya king kayang tatang. Itamo po, mi kakasala tamo muna naman, magbalik tamo, king kakatamang igpa, king kapamilatana, ning sakramento, ning kumpisal. At least once a year, mangumpisal tamo po, itamong Katoliko. So, kekayngan po, dakala salamat. Talakad tamo para king final blessing. Inginu mantabiya kaya kayo, At kaya kang timurin, idukoy laring buntok yu para king masusing bendisyon. O Ginu, balikdan mo laring mamahus keka at patukuran mo la ring mayna, magkalam kang biye, king kapamilataning matadang salamo, karing lalakad king alino ning kamatayan. At idala mo laretang linigtas ning pakalulumo, ibat karing sablang dewakan, banmiras laking taluktok ning pe kamakatas akayapan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo. At kaya kang timurin, At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingik pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daun umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.